I dobrodošli ljudi u novu epizodu. Svjetlo je malo loše danas. Imam Roko vijesti za vas i hoću vam reći da danas u 15:30, ajmo reći, ću live streamat. Preksutra izlazi novi video, ali danas ću live streamat. Možda sutra. Opet ću najaviti u tom live streamu koji će danas biti u 15:30. Ne zaboravite, kliknite subscribe, like i share. I sad idemo na dio koji sam htio malo reći zašto nisam uploadao duže i te stvari. Znači, ajmo početi zašto nisam uploadao duže vrijeme. Sad se vi sigurno pitate, Rata, a zašto nisi uploadao dugo? Ja bi vam rekao, ja bi uploadao da nije to da sam htio napraviti engleski kanal. To je moj drugi kanal, pogledajte ga dolje u deskripciji. Mislim da je dobar. Napravio sam 3 teorije na Piggy na tom kanalu i opet će i tu izlaziti videi, ali isto drugo, zašto duže ne izlaze ovdje videi i tamo videi, zato što ja tu želim editat. Roko mora ovo raditi. Buga. To je što Roko voli raditi kad edita. Znači, želim jako profesionalno izeditat sve stvari u videima i na tom engleskom i ovdje, zato što znam da mogu jako dobro editat. Znam da mogu odlično editat, a kad video izbacim budem onako, zašto nije bolje editat? I uvijek probam editat, no, ide sve loše. No, zato uvijek izlazi video možda 3 dana u tjednu, a ako već mjesecima ne bude izlazio video, to je zato što sam ja jako glup i zato što ja sam jako lud, ok? Ja sam jako lud. I jako ljen. Idi Roko, ne! Ok. Roko, prestani se glupirati. Uglavnom, to je što sam htio reći. I više nema. Tako da, hvala što ste gledali ovaj video. Opet, live stream je danas u 15:30. Minecraft live streamam. Opet, to je u 15:30 danas, 15:30, zapamtite ovo. Uzmite ovako papir, čekam vas 10 sekundi da uzmete papir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, uzeli ste papir, sad uzmite ovo. Sad pišite po njemu. Pišite. 17.7. Tijek 20. 15:30 live stream. Ako ne bude u 15:30, bit će negdje po noći. Možda negdje kasnije. 6. Gledajte na ovaj timer. 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30 i 20:30. Tako da, ako ne izbacim, ako ne počnem live stream u tom negdje dijelu, to je zato što upravo tu gdje radim, to je problem malo. To je malo problem zato što baš je onako puno, da kažemo. I sigurno mislite, koji je to čupak o kojem si pričao? E pa, sad ću vam pokazati klip. Vidimo se. Evo moj kuko. Ovo je moj kuko, gledaj ga, gledajte.
Rudi, pogledaj. Maleni. Da, ovo je kamera. Ljudi te gledaju. Ok? Maleni pije. Prestani.